Legishiang swat nau ping ajale itamna atam hun na khuiwang verewi tui hi machuk murum khawai sa se aje itamna machuk murum gi ji tui pong hi life is a temporary assignment ka ju maramli itamna kasika machuk murum khawai sa se Psalm number 119 verse 19 kala Psalm 39 verses 4 to 6 we need to nagsika machungrum khawai sa se Psalm number 119 verse 19 kala 39 4 to 6 hu alungai ne tum nagsika machungrum khawai sa se vrewi tuina itum hi okthili hunna khawiwang raw ko thuina gi hi mathala kai ni tumli jithei midle itum nari hangai Psalm number 119 verse 19 jili yang akhawa I am here on earth for just a little while he good news translation in ida ka bied le yang NIV li yang ka I am a stranger on earth jang iwa khram khawa mine ta hangai de thum tang khul li la ba yang akhawa og thuili khram ga jada mina iwi ning khami iwi ena mathum mi hayalu da tangkhul li be le yang kalai thumna text khang daily yang akhawa Genesis chapter 2 verse 17 li pa yang ka hi thum mi kumona mangna ai lak ji tu ya khane you shall surely die jang ta na thiplung ra ji hi jili ka pi mi hedle khuwangla jilaga we run yam gui jili khle ya theji mushai pai mra gi hi chi khrajan ji payen ka itumna the ka shai khai ju wangai na ra itumna King James version li payen ka khnau jili thou shall surely die na thiplung ra gi hi itumli ji na ji the mi hedle hinna gi the ba itum hi ara og thuili tum ok thui de khle hi hunna khoi wang ne itum hi ka thinga wai gi hi hinala shakhi Bible bombing hini tumli mathala kaina sakhi medle meitumna phasam thadle lekhawa nganuidle lekhawa yang pungshap le lekhawa o chimne ga thum immune system hi tada pangla gan le lega tamliwa mathi maraw lak ji thai thumi thira gi hi ma phning ba ramane thumi or iwi otpam mathada nganing de lekha salary mathala gain sambang de lekhawa tada ithumi ka thimang wagi ji thada ithumi tada phaning ba me jang ka rawi hili tumli yang khawa ithumi ba hunna khui mangai gi hi tumli hunna khui wang raw gu thini gi hi hine tumli mathing de kena le ji theimidle mun meida phapta bai me kwai thada ithumna ithumi phasahi the ka thada thilakhle se ka thada thisang lakhle se gi hi ka teo ka phapta me kwai tumna science ne teo ka ma chuk yeng se jang itumui phasahi ngnui de lekha pangshap de lekha wa itumui cell itumui phasal li de kleya tissue ka cell thi 50 billion every day he divide and split tadaya 50 billions he thangchi de tumhi maya sang shapiji kala he will sell avavu hina 50 times split chasabiji sell avavu hina hangphanga sida phrasang shapiji khahi sell hi rarsang man jena rarsang man ge jena tada dike sang man lega thima man lega mamya sang rar limane da hang me sell jena itum kuma wi phasa hili ayur shakhni langda sells more than 200 jang tada ayur shakhni langda leji kai tumna sampat ena phapta ga pai jiwa red blood cell ji gitum ka tong na da kaman sala ga ina da thei da klei lemon bing ka tong na la white blood cell ji gitum thei skin cell ji gitum na la thei jang red blood cell hi ka chang mati khalang da ring e dang kala white blood cell hi na wa chingkum akhalang da ring ni ji kala skin cell hi wa 3 weeks ga hafta ga thum shiga da okpe dang jang athum life span bing hi hi itumi
he will sell being hina he being sell being hina to me como life ban hi atama khliwa hina la sham da khleine ka he will sell being hi rar sang man ge jena tada he itumi energy li hina oxygen mang ye khwirar lila tada shiman man laga energy ma mirror li mini jipsali chiwang ne itumna chingkum hangmati ka he khwa jang less coordinate itumi heart hili uklung hili coordinate thada ma sa mirror lila tada ngajan sang thya wi dang jen jingkum hangmati ka sungai ka itumi phasa hili coordinate ka sa hi ngajan sang man ha wi dang jingkum hangthuruk kai khwa itumi cohort amik lethei da kle cohort hi 2/3 less light dang yang da saru ko thumli saru khani suita wi dang itumi amik lethei da kle cohort hi saru khani suita wi dang jingkum hangmadi da phanga ka hai khwa sorry hangji shat da phanga ka hai khwa itumi heartbeat hi jingkum mak we heartbeat li mahanung ro limine thang chin ge theba ba itumi mirin angrit kala itumi mirror ka sung manda itumi mirin kala itumi cell tissue ji thima man ge na immune system lang jan man lage itumi ji da mirin ji sada wang chang ge ne hinam thalage ni thei ji itumi permanent maning plung mani ge ji hinale itumi hinalam thalage ni itumi ji thei mi bam de le ya Psalm number 39 verses 4 to 6 li pa yang khwa hida de ge biedle proho iwi khanga chang atam ji themilu kala iwi mirin karan kha leifu khala I mirin kaya kha shikha ili shikhala ili thenga sak milu yanglu iwi atam nana pangmaya rankha mangsami kala nawi mikyanli iwi mirin atam kikha makhaning kathana kachangkhata mi gjivu kasukha kathana da itumle samsna lam thalagaina hili mirin wi kashu thadayang hiwi maramli thalagaina itumli hangmi haidle yang bible li apong ko chungkaini tumwi mirin hi portrait chai tada janjam sawai hi itum hi kajikatha foreign ngalaili temporary jang tada permanent wang maningla kajikatha miwi ngalaili hunna khwang ok thui thada itumli bible kharjan hin ga chung kai itumli portrait chang sak kala tamji theimi jang tada shamla kaina bible li sijin dakhle tui bingji wa kigla jilaga pilgrims itumi khram khawa mini gaji jang foreigners or a stranger or visitor jimani akhawa traveler tada higil tha tui bing hi bible li ma thala kaina itumi ko mo hili chanjam laga hangwai dele david na la hangba bame yang eva ok thuili khra hi tada foreigners yang I am but a foreigner here on earth athang itum la pang mai re kala new testament 2 corinthians 5:20 li pa yang khwa hida da hangai le itum hiwa christawi ambassador ji tangkul tu ina yang ka ngalai wi sakhang tse da hang de le jang tada ngalai akhwi represent ka sang ngalai akhli jang hi itum hi christawi represent ka sane jikawa ok thui hili itum hi christawi represent ka sane chin ka ji theba wa itum citizen wi hili khalai meaning la kha jisu christian kala vi ran itum ok thui li jiho khara sirat khara tada hunna khwi wang wi raw jisu christi hi represent sa khwai itum le ok thui li jiho khara ne ji itum na hiwi tui bi hinale itum li ji themi dile mathing le gen jang itum la thei ok thui hili tada marakli tum sai hala mung sung saya ka sajila fulfill ma ka sa itum ka phaning la mung ka sung kali itum li min yang ka teu tada itum ning ka chang la masam ka phang hi ka tha hi itum ok thui hili samphang kap tale kala samphang shon dale vareshi itum bing hili khwangin hi ka tha hi maya khala hi da samphang sa khau kala jika tada atama khali ve ta la hangai le jang
og thui hili pangna da attachment sa thue ka vai viran itum li hi ka hi la khamya ne dang ne khiwang le jele ko og thui hili aga chang tha dai tum hi hina hili lang da og thui hili lang da mamuchuk ba ro lui gi ji wang ai na hi ka ka chot ka chang ship ka sa ka la itum mi wun shi mui ka la ta da ka phaning mung ku sung hi ka thain la itum mi li og thui hili pangna da attachment sa ka vai sit ka sang itum bing di pangna da attachment sa ka vai wang viran itum li ji ka thai li sampang khang sa ki khamya ne da itum li sa da la tam thei de le jang iwi ka phaning li ji ma ngai la ka ya tuipong a khanin da iwa shan khue generally gi sing sot now being itum na bible we kharjan yang kala bible we heroes being we kharjan yang a cover we ran a bible li heroes of the faith the hang the clay being he omni a cover very shi da we kharjan li heroes of the faith atum being he ogutili success sak hai bing mani a cover ogutili lan sing hai bing or aming jat ka hai bing hi bing hi maning man wo jang khat ba kha athum bing ji wa khipa long kala ji laga ili ogutili vivan shirat kharani gi ma khamalai kala in ogutili khara hi ba hunna khowang ne gi ji hi ili vivan shirat kharani gi ji hi ma malai la thumna hunna khara ogutili ra ogutili la kha ana sakhangi sakharan vivan sang sakhangai tonga awe purpose ji wa lungli raring laga okthui de clay kala mirin cha da wa khang jang bing hi bing hili virana heroes of the faith ki hi bing hili ka hang ne ko itumi mi kumo wi okthui mi genen yang khawa tada lan ga singa bing akhawa bing jimne ga aming ga da bing hin na tada heroes of the faith lang sagi ji thai khaji virawi shong ne yang khawa ji mam shung mane ma ji tha mane dang ka mirin hi hunna khamang ga ji thei laga anai thumni shirat kharani ga ji hi mam laila jiwa thi shuda ngarak chak ene mirin hi ring laga viraw mangali faithful sala ga ina ana ring sa khangai ji li kharinga mi bing ji li heroes of the faith ga ji hi ka hang ne dang itumna khanawli itumna hi pa laga kop khabai sa se 2 Corinthians 4:18 li da hangai le so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Itum no go tuili thedekli hiva temporary ne. Kaitum na shitsangi ji baba mik ena mathela itum na rana itum li hang dekli katang makhwai mirin ba jili yang laga itum lok thui li hun na ko rani tum li shirat kharani ki jipa hi ningli mam lai la high tit laga hi temporary assignment ne itum li ran our purpose le laga hun na ko ba ok thui li rauk thui khang sak ne ki jipa hi itum mam lai la ring de la khawa itum mirin ok thui wi ka khalat ok thui de khle hi wi ka khalat la mun mai de shokki ki ji thai de wa hangai jena le gi siang sot now bing itum shila khai tang sa sala la hingna ga khui he na na tum sai ko roi wang kala itum sai ko roi wang so khamia atam kala so khami ngasa ser no gi hang la ga kup sangau ge ning shila khai re